Makeup ta achu week madaya baubing Manipur livat bivang paiting ri ga high policy sami khawai sarkar le bohaira Gujarat we chief minister ngapam Bhupendra Badal na khui haira Laikayang ator aju the Tangkhul expressway bao Iknguira Shimray ina pami delay bao ping wei sa ina nganang rumsa Manipur livat bivang paiting ri ga high policy sami khawai ira board foundation Manipur IFM na sarkar li bohaira IFM we president GH Kapan Luwang Nathanda Muram Chuwivang chief minister and Piran Singh aina agriculture minister DH Biswajit Singh Lee memorandum misang haira IFM nagahang atum na mikasang memorandum chi resource persons farmer gatana bing kala long gatana bing ling asan laga kasamna memorandum chili points tarazangda Manipur where natural farming system kuyong lishit kawai rushong ru kuira kamili lungsanda yangsang mi kawai kala irrigation canals kasamli otma gasho kale ji yangsang mi kawai higatata hi zanga Manipur literary policy la samilu kala state li khale urupam saigor nana only ngasa khawai li khawana bingwe agricultural market policy sami khawai kala ngalai shi gchinwe policy sami khawai IFM na state sarkar li bohaira agriculture horticulture veterinary fisheries minor irrigation command area development agency department higathali fund jungmei mikhwai kala departments bingchili hangda khale Od bumping Jupui mi khwaila IFM na kabosaya. BJP Gathana Bhupendra Badal na Gujarat chief minister ngapam khuli haira. Ajuwi hina Bhupendra wi CM term ga khane sada aya Gandhinagar li od bump jingashit khu haira. Gazip chili prime minister Narendra Modi la zangda chief ministers ngadade da nawangaruma. Bhupendra Badal we cabinet ministers tarada taruk ledale aya badaling asoda jishet na cabinet rang ngapam wi jingashit khu ngarok haira. Ajahantang guptang Tarkamatang we Paikar Kwida, Women of Humpung Unit for Social Advancement, WHUSA na Aya One Day Cleanliness Drive Rung Mihaira. Lower Gala Aber Humpung Youth Organization Gala, Taiso na Lagagadom Zanda, WHUSA na One Day Cleanliness Drive Makok Kamiji, Ukshul to Imphal Shonfu Highway, 202 Dungre Junction Viaina, Lungshangong Vashunda Samatavaya. Humpung li kamakau here kawai bam laya jihoda kamagan bingna kamakau here kawai abam li mahirla highway li here dami papa hawa dahanga kamakau here kawai bam laya gaji thaida mahir dami papa kawai women of Humpung Unit for Social Advancement na gabuai nang soda kamakau here papa saka sakla ga high fine gong sagrada hangmatin ga haila aja hontang baw haira Kamakau here kawai bam we maram ji yang sangran bing li hang la gagapila gapiva haira ka action makhumi tuwa gajihanda WHUSA we president NC Yanauna gahang Aji Husana one day cleanliness drive in collaboration with Humpung related public organizations Katongka LHPO AGO TPO VBO Taiso Lingarum Laka Highway 202 Ukhrul do Imphal hi shina achi cleanliness drive sa de clean dumping site ji mathada thumda manage masa khami wangai na ramwi chi wi asing ni le le liwu shaka langda lima wa sa bai thure khamakhaw na kala chibang maning da tere la makhui mang bai thuwe dumping site hi shimling anai na hawgada achumda chemical sang da kala plastic ka thot ka da hi ram lila masiji phanung se hauda angnam jindala mabambai mne kala chiwingalam gashi jindala kaza kachung ka shokai re gi hi thumna thega khwile Cleanliness drive chili humpungwe Karanausan la mayarnau shinang madela asin chili sharu khuyada makhokmena baw miraya
Ajahon Tang Kupsang Gahai Gujarat Assembly Elections Li BJP na seat Shaka Hang Pangada Tharuk record Kayu Sampang 1960 kum Gujarat State Assembly Aina Barti Agana seat Jiaka Kayu Ajuwi Hina Kareng Saya Election Chile Congress na seat Taradashini AAP na Panga Sampanga Maidina Bina ST status Kabo movement Maling May Mamanda NPP MLA Korai Jam Lokan Nala Timan Chili Gadoma Chihira Shejo Tribe Timan Committee Manipur STDCM Nathanda Mite now being ST list Lizangasa Kawai Sakjang Dapora Hira La Jilima Kamaya Tribal Long Kaikana Timan Chili Merlagainak Nasura Hira Ka STDCM na MLS Ministers Bingli Achumi Timan Chili Gadomi Kawai Commander Dambak MLA Nadade Dawi Gagadom Sampang Haira. Ajahon Tangla STDCM we Mibing Wangoi constituency MLA Korai Cham Lokan we Shimli Wasambangda ST status Kapowe Memorandum Vamisang Haira. STDCM we Mibing China MLA Lokanli Korojan Sada Atumna demand Gasantili Gahab Kala Threat Sambangda Kalay Muramla Page Te Haira. GH Lokan na bao meli kahang Manipur wimi boxai gorili ngarai gaja aina gasanji taran koka saya gajining panin radara Lokan na kahang stately rail shonfu ungshungada Manipur la ma India wi railway networks li zanghai jitaran ayar ngale wimbi daraka unzanki gchina kala jiwi aina Manipur wi amahali masaze khawai miti pingli ST list li sankami dargar sayada MLA Lokan na hanga Mighty being ST status li Zangran Mazangran Maram State Chokana Recommendation Document Center li Mivangasa Kawai STDCM na Borashum da Kalena Manipur na National Health Award Sampang Haira Epi Health and Wellness Center Shokwai Ringasaji Ungushung Sampang da Award Chi Health Minister Dr. Sabam Ranchan Singh li Bangran Sami Haira Award Ajahon Universal Health Coverage Day, Varanasi, Uttar Pradesh Li Gazipta, Jili Mishoka. India we state Katelping a Chili Manipur na Delhi consultation Matame Gapta, Sakami we honor La Sampanga. Manipur we Vang Center na Sub Health Centers, SHCs, Shagatum Hangmadida Panga, Primary Health Centers, PHCS, Hangjishadda Panga, Gala Urban Primary Health Care Services, Jiko approved Samida Chiwing Chili, SHCs Shagatum Abajishet, BHCs Hangjishet Darshini, Gala UBHCs Jiko Haupo Gahaina. Epi Health and Wellness Center Kushowi Darget Ungushung Vivang, Award Chi Health Minister Dr. Sabam Ranchan Aina, National Health Mission Manipur SMD Dr. Ann Somor Chedli, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Aina, Union Health Minister Dr. Mansut Mugdaviana Maranmia. Manipur Ministerial Team na Union Health Minister Li Kharojan Gasala Sambangda Health Programs Nadade da Zatna Kangasagwi Maram Langasan Haira. India lead Jahina National Train Ngasang Sakavai Bohaira, Assam BJP MP Babitra Markere Dinana, Aber House 0R Atamli Madisanda D. Jahina, India National Train Sadang Avami Kawai Center Liga Bosaira. MP Markere Dana, Gahang, Adoshong we Kashmir Aina Haupokda Aze Kanyakumari Dashunda, Kala Zindun Gujarat Viena, Zisho North East States Spring Vashunda, Avu Akawi, Jakshangli Leshon Letai Gachi, Akahi Jad Hina. India we reach now being Gajung Gajana, Ja Kamanghi Kangaja, Tangtangwe Karin Karagli Zangda, Jahi Ichuming Shen we Agai Akangasahira. Assam we Chana Lui, Wasangda Kalili, Odgasami Ping we Van Regasang Hagasang Kurami Kawai, Special Baggage Mikawaila, and Bijina Kaposaya. Assam Bangli Chana Lui Li Odgasami, Lakang Pangagada Leya da MP Chinahanga. Assam Li, Jana Lui Vagasang Yizingum Mazingum, Shakani Gashung Haura Gajihanda Jiwi Ringapa Majut, Assam Shorgana Thanda Mayonrada, MB Babitra Markeri Danahanga. Central Board of Secondary Education CPSE Class 10 Aina 12 Board Exams Marun Darik Tharada Panga Aina Haupokra Chahira CPSE Practical Exams Nara Kara Tharao Darik Akatang Haupokra Chia CPSE 2023 Makamashun Dechi Social Media Linga Yauda Kalei
Kachi hangda katam now aina avu ava bingna official information ngarai kwai CPSE board official na hanga. Kamashunga 2023 CPSE date sheets bingchi CPSE we official website cpse.gov.in li sangmira. Board china CPSE class 10 12 we sample bapers aina marking schemes la shop mihera sample bapers bingchi kare kum we kangahan ping zanga. Reader we academic zinkumli term 1 na term 2 CPSE exams kasachi mathala aju we hili board na academic zinkum akawe exam akabang rumi ki kachina. Ukrul we Zendo Kai Karate Association na kalemai na makokami Winter Martial Arts coaching how pokaira. Coaching how kapok zip chili UDPC pastor Reverend Somika Somoshina so kami se hasa sangmia. Advisory report executive kala katam now how madi zangda coaching chi higher Thamsen academy li how pokaira. Martial arts coaching chi kalemai na rumi da kalena kala coaching aya how pokai salala chili zangkangai bina razang pai fuya da hanga. Coaching chi ukrul kampasom dangli kalai higher Thamsen academy li ngashun pung khani ai na hawpokda ngazin pung madi ai na dangda rumi da leda association chief secretary RK Ayatsona Baumiraya. Rakara HSLC 2023 exam thagida kalai standard 10 katamna bingwibang rupai katamna long RKL na ukrul li kalemai na coaching kuimi khwaing ran haira. HSLC exam 2023 li watermarine pekar chi khamaigala haichai mathamai khwai ning rinai na gagatom gala kangajon sada watermarine li ning sangla ka hai gadamnaw bingwi bang free coaching hi khuimi gida khaleina da RKL na hanga coaching chi zinguma January tharawi habda ka khani ai na hawpokda examination haw ka phokai na dangda rumi rajia Maram Gupmai take by RKL office Mina Bazar Livang Han Baira phone number 6284-134312 Maningaka 9560-899853 li Ngahan Va Baira da RKL we Education Secretary Warisam Yangyana Baumiraya Yarini ngaina zatnaran Democratic India li Kiwibang Armed Forces Special Power Act Haifuda Kalei Kalada Manipuri Students Federation MSF na Kangahansada Act J Got Ungot Plague Law na Jahaira Mathang Higher Secondary Aina College Students Union 2022 to 23 we Elected Secretary Spingli Felicitate Samida Gazip Chili Afsbali Makamaya Pungshoka MSF Publicity Secretary Apijit Kaprabam na release Migashokli Stately Railway Ungashungwi Aina Rashoki Kichi Maramli Yarina Majuki Kichi Adamna Kala State with Land Use Policy Aina Land Law Lila Sakmayang Sankawai Gasasanga Latluida Achiwi Kamadaya Baobing Manipur Livat Vivang Paiting Riga High Policy Sami Kawai Shokarli Bohaira Gujarat we Chief Minister Ngapam Pupendra Badel na Kuihaira Achu we Bau Hiling Changhaira Bau Ngana da Kalena Tum Saigorali Ringapagala Kamahaya Zilik Shunga Sasiran